Il-kanzunetta li daqsfit aktar minn xahar ieħor sa tirrappreżenta lil Malta fil-Junior Eurovision Song Contest issa għandha music video. Ħassillaċ kejkna fil-kobor. Bistillaċ kejkna Ramirez Xiberrassa jirrappreżenta lil Malta fil-Junior Eurovision Song Contest f'Novembru li ġej f'Madrid. Il-music video sar minn ħaddiema tal-Public Broadcasting Services fuq jumejn. Inġibed f'żewġ postijiet, f'maħżen f'San Ġwan u fl-istudios tal-PBS. Ma' TVM News, il-producer tal-konkors Malti Gordon Bonello spjega li l-music video juri dak li sejjaħ talent naturali li għandu Ramirez, iddeskrivih bħala tifel espressiv naturali. Kif jispjega u jwassal il-messaġġ tal-kanzunetta tiegħu fuq kemm kien ix-xurtjat li sab familja Maltija minn ta' eta żgħira li tiftaħlu jdeh tiftaħ il-ġwienaħ tal-ġenituri u għalqitu magħha u rabbietu u tellatu b'valuri mill-isbaħ. Wiċċu jaf jgħid l-istorja, ġifieri il-viżwal huwa dak li qed jissapportja l-istorja tat-tifel. Il-music video jesprimi ferħ fost emozzjonijiet differenti. Kien hemm il-fuq minn 250 xema tfajna l-ilma mal-art biex jirrifletti id-dajsa metaforika li tfal jiġu bil-vapur, tfal jiġu bid-dajsa, isu plastik itir tal-libertà, id-dwal, l-istilla, l-eklissi. Partikolarità il-lingwa. Kanzunetta li hija kompletament kollha bil-Malti, punt interessanti ħafna li inna mantellaw kanzunetta bil-Malti fil-dinja tal-Eurovision mis-snin 70. Il-finali tal-Junior Eurovision Song Contest sassir fis-16 ta' Novembru.